agradut Assamese abirta alo arta ningkan phokep ke pleng ke talon. Assistant Engineer PWD Rahul Timong aphan Yongan FCA Manager pen Karchodam. Mises Universal along nong ikachapalong don abang pi sang pidimi han se piaphan Karcho. Kardom pini prime time abirta ang ton pen chethanam sinang. Pini Assam state along nongnam ka chethangklong abirta alo dainik agradut abirta alo ningkan phoke barta ki pleng ketalona hut video conference pen Prime Minister Narendra Modi kang pupon. Guwahati rong sopia long pen kepaklang Assamese abirta alo dainik agradut arta ningkan phoke ki pleng mati sertalin karcho amai pini pamanpon. Labang so mayalong video conference awar saipen det pia Prime Minister Narendra Modi ingpupon. Assamese abirta alo agradut arta sertalin ketalon pona mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Kesop Mahanta, Pijos Hajarika, Atul Bora pen chenglok penang an Cabinet Minister atum chetongdun. Labang so abirta alo kicheng siasai kipang chengpon laki iruyalong pen iphongalong si pang chengpon lo. Halaso porhud Assam along senior journalist ke klema bangpu kanaksen dekalang lipensi pangching ponlo. Laso pen apor bang bom si harukri sirkebra trok sirkebra pho aningkan pen abangke arniwang ke paklang awarsai cheng ponlo. Dayanik agradut abirta alo sertalin ka chomayalong Prime Minister Narendra Modi, Chief Minister, Cabinet Minister atum pen danglok kitab kitok asai kachepaduk abang pho abang phi anparta ke ongdong apherang ke atum chetongdun. साथियों, आजादी के 75 वर्ष जब हम पूरा कर रहे हैं तब एक प्रश्न हमें जरूर पूछना चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्पेस किसी विशेष भाषा को जानने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रहनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ इमोशन का नहीं है बल्कि साइंटिफिक लॉजिक का भी है। आप जरा सोचिए, बीती 3 औद्योगिक क्रांतियों में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे क्यों रहा, जबकि भारत के पास नॉलेज की Lasong bongpen dayanik agradut abirta alo along sai kacherabdun akorti injirdo an anparta video conference awar saipen Prime Minister Narendra Modi hirjume pipon. Agradut abirta alo ke ongdong aningkan pen nang paklang bomsi ningkan phokep mati piniarni an sertalin ke chokkatalon apor talon ponlong lo. भारत के टेक फ्यूचर को समृद्ध और सशक्त कराने के लिए सबका प्रयास चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान में हमारे मीडिया ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई है उसकी पूरे देश और दुनिया में आज भी सराहना होती है। इसी तरह अमृत महोत्सव में देश के संकल्पों में भी आप भागीदार बनके इसको एक दिशा दीजिए, नई ऊर्जा दीजिए। असम में जल संरक्षण और उसके महत्व से आप भली भांति परिचित हैं। इसी दिशा में देश इस समय अमृत सरोवर अभियान को आगे बढ़ा रहा है। देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर Agradut abirta alo laki Assamese ang bongpen abarim thektik lapen Assamese alama ki ketok karjumenai abirta alolo. Bangso abirta alo asai hempi ke pathir pon adim laki Guwahati rong sopialo Dispur along. Assam ang kang pialong Assam aradaphan apora tengpen Kipapor hilong jiaphan pura Jorhat lapen Tejpura longpen sapapon iklo. News report Karbing Long Live. Kidamtang jakong ni pai por ni di puing long cherobalong kedo korsing timung pen Bharati hanse pietumasopo Rahul timung APSA sat lang along pen Assistant Engineer PWD Department along kachepalong donajok Yongan FCA Manager Mongol Phangchola pen Ari Sangho tum Karchodam.
Karbiang long along penta kethe dung asat lang along kachepa undun pen the dung asai phuang hoi kachepa long dun atumaphai do bom tanglo lason si di phuing long cherobalong kedo khorsing timong pen bharati hansipi asopo rahul timong kedam tang apor APSC asat lang pidun pen chepa undun si assistant engineer PWD la pen agriculture long chepa undun si Karbiang long ara phan EC nongme evan pilong kedam tang apor pen Rahul Timung Yonggan FC along Director Apusi Klem Dunbom Laso pen APSC asat lang chepa undun pen puthot saipu ka chepa long dun pu pen ningarong chipi dun si Yonggan FC a manager Mongol Phangcho la pen members Waisong terang pen Archodam Bangso hud Rahul Timung pen lamthei nang ke pachini dona tengke Karbiari so ejang atum tami ke charli anathu ki hung dun pen akang to yang deng ke charli dunji aphan bor I bom nangji lapen ke pathu anathu ta an so se kapaprang dunji aphanta lamthei pachini pon News report Karbing Long Lai West Bengal along Mrs. Universal India surihini ra engkoi rahini along ke cheng sianong eka chapalong dona bangphi sangpi dimi hanse piaphan dipho along kedo Singhason Hotel along karcho asai ke dengpon Mrs. Universal India 2022 along sangpi dimi hanse pi chepati donsi bang thongkep angbong pen ke cheng sianong e chepalong dunlo ke cheng sianong e along chek lak sira suri phokep la pen trophy sitami chepalong dunlo Bang sojo ke damtang jakhong poni phai phor ni di pholong ke do Singhason Hotel along rada tumpen karchukon Pinpor dame sangpi dimi hanse pi lake dipu rong so pi pen kache koinot serlong John arong amikar Abraham terang achorlo alang limit hanga hema sai ki ong angbong pen sitami chepaduksi ke damtang apor pen sitami penang an anong e chepalong dun ke damtang apor pen sitami pang e parlak anathu aning ke hang par pi pen ajok Amithang hem chupoche te tapita ahem asor la pen don rap atu kacherap chito don pen aning parung don si pang e parlak anathu akang toi an angdeng along kengkam chejor don bomro Lason thak si non le thota West Bengal along Mrs. Universal India surihni ra inkore hini kachepati along dun si kecheng sianong e chepalong don pen mithang karbia khaya phan nongme evan kilo Kowe Karbiang long rat phans penili hin pen kardom pasiri lo kardom la pen adun thu ladak news channel atuman phans samene nang li tum ladak por ngachi pi ben nili phan pasor welcome da kuri pon nang li tum phans same akero pi perfect lo la sia prangsi nili karjuki thak bangela lo nili ke thakan tung magalang nila po Mrs. Universal lo jitu nili ke chapate don la bangke non ki dam tang July tarike thomani si hada West Bengal lo chapati doiglo le sithak nili tum kado kawe state thongkep do hada state thongkep ang bang pani tum Mrs. lason si hada chitong inglo nili tum Darjeeling West Bengal Calcutta lapen ke Delhi Chhattisgarh Raipur lapso se for example adet state pe sami tum chitong pick hada la sadang bang pen nili bang top 5 an don inglo se top 5 ang bang pen akono nili number 1 na te winner nili Lapen non ki thurmi a owe lapen sangpi maratum setami ke thek ason lapen ning ke hang ason chepatu joy jera mesen a chatai chiri dun pen akang to yang deng anat kachepali dunji aphanta than pajir mi pon modeling alle nang dun noi nang dun te nang thekji ba nang bor idun pami noi nang morni si nang phan sami nang Karbiang long rat phanang nong mi wan pi thek ku personally phan la person alam kimi hipu nang ki zapon la so ininga chi thesi nili la bang so Mrs. Universal long sami nili chipate do ninglo nang ki zap abang phi la ke chodhuri mem Guwahati sido nili la bang so Mrs. India long chipate do ni da prang ni da Karbiang long sami chipate do lo Kaziranga Talent Hunt Society pu 2001 ani kan tara long so long hala dak pen nili Mrs. a platform ma ke long do iglo lo so pen prang jito nili korjang ko ba nili ning hang pic le pen ha so chamini le bang so modeling phanili ning hang pic siteme ho so le persona platform of the namasi ho se bani le person chipate dun long le det lo siteme no ni la ko le person hemri chu boche pen po kaching hon chor siteme along le nili panang support dun pen ajak nili le person si non mag Mrs. platform pen nili chipate dun si ki cheng si bang tara lang so long nili chipate dun nilo ladak pendet aku ni le person si Mrs. Assam hadak sami ni le Rukmini Nagar long hadak chipate do digla haladak ni le tourism Mrs. India Mrs. Assam hadak sami ni winner long do digla
News Report Karbing Long Live Kidam tang pen nangan aning kan pen HSL siasat lang long kiching siang deng mati First Division ka chipa undu na tumapan abang ke sarkar hin pen laptop aki joy pen kiron ponasai ding pon lo bonda pinning kan ka chipa undu na tumapan abang ke laptop le kiron ji kali tangka suri kretrok an pathik ponsi kipi ponji apan state cabinet amai long lamrai ding pon lo State Cabinet along ke deng pon abirta arju tha Aning kanwang along ke padopon High School Living Certificate mati HSLC asat lang aparman kiching siang deng ki undun ariso nimso tumapan State Sarkar hin pen nong ekipi pon laki laptop si kipi pajer pon lo Bonda suri hini ra inkora hini mati pinning aning kan ke padopon bangso HSLC asat lang along First Division ki undun ariso nimso tumapan State Sarkar pen nong eke pajer ponji laki laptop pen kali Tangte kupia son pen iklo ke pajer pon po nang li chinima Anandaram Borua anong pining pen ke pathik pon lake laptop awarsai avi pusi State Cabinet pangdaklo State Cabinet along ke deng pon abirta teng aning kanwang laptop ke pajer pon alar pining abang ke tangka ke renga bangsi pajer pon po Bangso tangka ke pajer pon ji aphai lake bangsuring ko ra hinira pharo phora trok kebra phori sonim sotum longdun po Tangka ke pajer ponja phai laki inura long sika surikre troka tangka ekauna long thapi popusi klardak alam thi than pachini pon Puthot ruithulo Karbiang long life abirta ke langka chinghon arado anan parta district ke thom ariso nimso tomaphan ke pachini abirta lapuson helo Longri arlo aningkan wang along HSLC asat lang along ke cheng simati First Division ki undun ariso nimso tomaphan nong e ke pajer pon laki laptop ke pajer pen helo Bonda pining aning kanalong laptop ke pajiralar Anandaram Borua anong ialong tangka pensi pajir ko. Atangka aphai laki inoda bang phula pen bang phialong sika suri kretrok lapen ekauna long si pale ikpo. Labang so birda ke baklang pon laki state cabinet along kache parai pon alamlo. Nang litumang bong non ke damtang suri hini ra ingko ra hini nang ningkan HSL siasat lang along kicheng simate First Division nang ding ki undun jong si do polote labang so tangka long tun po. News Report Karbing Long Live Kedamtang jakhong ni phai hiniar ni diphupen lamding ka cheleng atowar kilometer plialong kedo rongpang thiralong High Court atoy pen Karbiang Law Autonomous Council pen administration atum chelangsi ke tharle mati eviction asai dengponlo La sojok kisung ke phora datumaphan kangjin so pen kedamtang jakhong ni phai phor ni tili por phai trokra achitim apora lompen BJYM East Karbiang Long aro atum pen humri damsi ke chokijuna son pen kirap ke pajir dam Bangso long BJYM East Karbiang Long aro amai phu G10 be pen Japon linsi chunbang Joya Jigdung dun mai phu ruka seningling anparta claim rapet abang phu bang phiatum cheto dunsi Kicho kijuna son pen chenglok akinang sorason kirap pi pajirdam Rongpang thira rong along Judicial Court sahem ki kim ponji pu pen ajoksi High Court atoya ting pen Karbiang Law Autonomous Council atum ke tharle asai ding nang koklo Bonda labang sorong along ke do don crazy long lek avi pin a hematuma phan abang puthot Karbiang Law Autonomous Council CEM pen local MSC Johnny Timong phan pin khatsi puthot hem ka chikim pon thuji aphan longle langponlo Lapen labang so hem ka chikim ji aphanta Karbiang Law Autonomous Council pen tangka lapen hem ka chidip ia sarnung pen chenglok kachileng atowar pen ringwell sidami ti bajir pon popusi BJYM East Karbiang Long arua mai phu G10 be pen pherangke thengno nang pachini dun Judicial Court along lipina court man ke do High Court pen order nangkele ro gajok sai jok jai Karbiang Law Autonomous Council hen pen tame dak longle abang ke dak pen bang ke mate alang li tuman pacetrek nang koklo athema Judicial Court sutame akenang solata ili tum kiduk det kelak det arat se pudamla pulute ke ong pinak pot case mame male dukok sutame hala dak noga on kache damji apen Guwahati an kache damerji bangke akatorado mate siksak do tasi Judicial Court sutame akenang sot tasi Judicial Court adim alang li tumhanle non padulong le sutame along ka prega adim tik kitang det lo pot lake mission alam lo se kurbang thulo akhai Dr. Tuliram Ronghang Phan sutame lasi kaduk ave la puson dak thak dode sang se alang li tuman koson se rehabilitation bang mission pen padulong ma lahai bang alang li tum ta matha pamilo
Kisung ke phuara ra tumalong BJYM East Karbi Anglong aro tum humri namsi jinggi je thampen ani pathe tikang. News report Karbi Anglong Live. Tang te pini prime time aberta ke lapuan si kang tonik lo.